Coba kuat. Tay một thòm ta. Tất tay thòm ta mày. Thòm lấy vô nè, nhưng mà lắm chắc vô ơi. Em mồi mà. Ô, bong mà lên có sạch chờn bên té nè. Ở hàng ngày bốn tiền xài tật ấy chẳng là mau pin tầm đong ba. Từng này cứ cam phiệp và bong pu minh om sray nó mau chỉ lẹ cái nạn cua sa thông tầm đong đạn mà lan thông tầm đong. Lời này có phong riệp trong cam phiệp lang phai lang lược tục lang lược ấy chẳng nè. Chẳng từ đó này cứ khang có sạch trả lời miền phai bê tông phai ấy cho châu srul hay ba. Chẳng nhiều từ đó phim lược ấy văn lược ấy đã lang tục hơi lan còn miền cái line chọn srul này bà. Ok chẳng này cứ chỉ cam phiệp nhiều lang lược tục chẳng thấy chú này văn chú này lang ó hay nâng tú có ban chú bục mai bong phô nâng ó miền đam mà lên những từ căn cái line có sạ bà. Chẳng anh ấy cứ chỉ cam phiệp tu tới ấy tập nhiều phía chợn từ lên có sạ cứ bạn này anh bà có to bị đại văn đại là không test nạ thế hơi sát hơi rồi cái tha kia rồi cái resort sát hơi cứ mau chỉ tục chơiแบบนี้แต่ម្ដងបាទចឹងពេលដែលយើងជិះទូកធំភ្ញៀវភាគច្រើនគាត់លេងនៅក្បែរកោះស្ដាច់គេហៅថាកោះសមុទ្រឬក៏កោះខ្មោចណាកន្លែងនឹងមានផ្កាថ្មស្អាតមានត្រីអញ្ចឹងទូកធំរបស់យើងទៅចតទៅមិនអាចចូលដល់ច្រាំងបានទេប៉ុន្តែមានកូនបរតូចបែបនេះមកចម្លងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅហែលទឹកសមុទ្រលេងមើលផ្កាថ្មមើលអីចឹងណាអានេះគឺជាសកម្មភាពទូទៅតែម្ដងគឺភ្ញៀវភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តទៅលេងកោះស្ដាច់គឺសកម្មភាពបែបហ្នឹងទីមួយគាត់ជួលទូកជិះចេញមកក្រៅងូតទឹកមើលផ្កាថ្មមើលអីចឹងណាស្ទូចត្រីស្ទូចអីចឹងទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតម្រូវឲ្យមានអាវពោងពាក់បាទជិះវាងអាចឆ្លក់ទឹកឆ្លក់អីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឡើងឧបរណ៍នេះហើយម្ចាស់ឧបរណ៍របស់យើងហ្នឹងក៏ជូនទៅលេងតាមឆ្នេរតាមអីនៅក្បែរកោះខ្មោចកោះសមុទ្រហ្នឹងណាចឹងគាត់មុជទឹកហែលទឹកមើលផ្កាថ្មផ្កាអីបានហើយមួយទៀតគឺជិះគេហៅឧបរណ៍ជិះអាចេកហ្នឹងឧបរណ៍បើកទៅហើយយើងជិះចេកបែបនេះសុវ័យមែនតើបាទអញ្ចឹងបាទមកគ្រប់ភ្ញៀវនេះគឺគ្រប់ធំតែម្ដងបាទអត់សូវមានក្មេងៗទេសិតតែពូមីងបាទគាត់សុវ័យដែរគាត់ដើរលេងជុំគ្នាសៅរ៍អាទិត្យបុណ្យទានអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជាសកម្មភាពទូទៅសាមញ្ញដែលភ្ញៀវនិយមចូលចិត្តទៅលេងកោះស្ដាច់គាត់តែងតែធ្វើបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខទៅនឹងមានសកម្មភាពទេសចរប្លែកជានេះទៀតដូចជាមានជិះទូកក្តោងអញ្ចឹងទៅឬក៏មានជិះគេហៅថាឆាត់ឡើងទៅលើហើយឧបរណ៍គេបើកអីចឹងណាទូកឧបរណ៍គេបើកទៅយើងជិះនៅឡើងដូចមានឆាត់យោងឡើងទៅលើអញ្ចឹងទៅមើលទេសភាពជុំវិញនៅកោះស្ដាច់កោះអីចឹងបានហ្នឹងហើយភ្ញៀវច្រើនមែនតើបាទទូកឧបរណ៍ទូកជែកនេះ3 4មកទៅមកយកភ្ញៀវទៅមកមើលទៅសុបាយមែនតើបាទអញ្ចឹងទេការទៅលេងសមុទ្រលេងអីបែបនេះគឺអាចថាចូលខែ5ដែរឬខែ6វាអាចប្រសាធ្លាក់ភ្លៀងធ្លាក់អីក៏យើងមិនសូវលេងកើតដែរហើយអស់ពីជិះទូកជែកជិះទូកអីកំសាន្តហើយចឹងទៅប្រុសបាទគាត់អាចឆ្លៀតចេញក្បែរកោះស្ទូចត្រីស្ទូចអីចឹងណាឥឡូវអញ្ចឹងបងទាំងអស់គ្នាមើលសកម្មភាពស្ទូចត្រីរបស់ភ្ញៀវទេសចរបាទដែលមកលេងកោះស្ដាច់ជិះទូកមើលផ្កាថ្មបាទជាស្រ័យជិះទូកមើលផ្កាថ្មហែលលេងតាមឆ្នេរតាមអីហើយយើងអាចចេញមកស្ទូចត្រីលេងបែបនេះបានដែរបាទអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទស្សនាសកម្មភាពយកត្រីរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាបាទមើលណាកោះមកđi vô lại vô bây giờ đây này vô đó từ lẹ mua con em ạ con giá 3 kilo nước mò thú luôn bà la khơi hết khơi đâu nóมันกลางตู้เดียวเคย ủa lên tiền môi mẹ nó hết rồi vô trên trang cho ba đó nó hết rồi khơi đâu khơi thầy đâu ta ôi cho bà quan tất tay thòm ta mày mà chắc vô ơi em video